Run. Umukobwa urimo hano mabusha ziko arimo gabanye utu. Ni mushiki wawe se? Twazu. Ndabyumva. Mu cyaro kuba waravuye mu cyaro waje mu mujyi w'umusirimu. Wowe ugiye kugenda ugire Kazungu akumere kondom. Pridanse. Ni nagatanga impamvu n'umukobwa ari hano. Tuzawati. Mabusha ziko n'umukobwa. Wewe uzi mabusha gusanze mu ni inshinzi yagushinura. Wambe siri amafaranga yacu turi muzayaduhaja. Ariko tunabwo nababwiye ko tayaba kuwa gatandatu. Ukaneza sutajwiki. Kanaye ko mwamvuna ngo mwagize ikigo ry'ingu. Ko twagukubita se wambe siri. Imbesire ni Mese we petit. We Kadogo. Yego boss. Banguka banguka. Naje ariko nawe gitose. Boss, baze mubwire boss. Ntabwo ntago ndi Kadogo. Ntago ndi Kadogo. Babazi nangira yazi bagita Mese. Uri iki? Tinesi umukozi wawe nyine. Ntago ndi Kadogo. Kandi wagifushiwe zakudunda. Ubu urakuze nawe ukiri Kadogo. Sinitwa Mese. Kadogo ni ndori inyisi. Mese. Ngaye ya boss ndi kukwita Rubereti. Okay Rubereti. Ngahita batwumva bitakubabaje. Nanjye ntago ndi Kadogo rero. Ntanagutera icyo ubu ngubu. Utera ndi. We petit. Aze boss ngungu bitiko. Aho uri petit. Warize. Wize ikintu bita kubaha boss wawe. Ngiye kugutuma kwa Kazungu twavuye kugenda kumira utuntu. Kazungu wo mucuruzi. Kazungu ucuruza. Amadeni ufite warayishyuye. Amadeni sibyo. We petit wowe ugiye kugenda kwa Kazungu umubwira ati boss yarambwiye ngo aguhe ibintu twavuganye ubizanye. Umbeje Amadeni nyine warayishyuye. Amadeni arayishyuye. Warayishyuye. Nose ntabwo kugenda ntabwo nanjye nose boss wansobanure neza. Ugiye kugenda kwa Kazungu akumere utuntu. Araguha utuntu namubwiye ngo aguhe utunza. Nudukinyire nanjye ntabwo nazana ibintu ntabwo najya kuzana ibintu ntazi. Ntabwo ujyayo nigire. Warazana ikintu umukozi wawe. Ngaye genda kwa Kazungu aguhe utuntu twanjye utunza. Nudukinyire kugira gatanambesha kamereza bitari byo. Uno muntu nazanya no se ngiye kumureba. Abaha kigira ubwenge. Boss niba ajya kwikwaza. Uyu mukobwa urimo hano mu nzu ari gukora n'iki boss? Bari n'iki yakugiye mwese pasura urasigira ibiceri ayane ure n'uyu mukobwa. We mukobwa soka mabuje gusanze biti. Mabuje sikari mase. Usa twa kari mushiki wawe. Oya boss usingareka nkubwenye. Uyu mukobwa urimo hano mabuje sikarimo gabanye utu. Ni mushiki wawe se? Twazu. Ndabyumva. Wowe ugiye kugenda umubwire ukumva Kazungu. None nani bantu. Umusirimu. Mu cyaro kuba waravuye mu cyaro waje mu mujyi w'umusirimu. Wowe ugiye kugenda ugire Kazungu akumere kondom. Pridanse. Kondom Ni pridanse. Ngiye ndashaka kwifatira umupuri. Wowe ugiye kumubwire aziguye twanabivuganye. Mana we. Mabuje ibyo binarabizi. Ni nagatanga impamvu n'umukobwa ari hano. Tuzawati. Mabuje ziko n'umukobwa. Wewe uzi mabuje gusanze mu ni inshinzi yagushinura. Twumvikane. Ngiye kugura kondo bivuze ko ugiye guca mabuje inyuma. Ako kondo mugiye kuzihagamo ibirizo byo kwapikira mu nzu. Umuntu mukuru, ni umuntu mukuru. Ibintu ugiye gukorera n'umwari turabizi. N'umukobwa urimo hano ibintu ugiye kuranira bizi. Ni mama wawe mubyaye. Ntago ari we ariko ibintu ugiye gukorana bizi. Urabyemeye urabizi je rubizane yapimunsi yawe uraza kwibuka. Kanga yigisha kuri boss. Urakawe. Boss vuga ngo ntabwo yawe tubiri. Urangurira primus. Tubiri. Wegerayo umubwire ati Kazungu boss arambwiye ati mereza utuntu mwavuganye. Katipati baka. Run. Hayemi
Sorry, yo. Wambe siri amafaranga yacu turi muzayaduhaja. Ariko tunabwo nababwiye ko zayaba kuwa gatandatu. Ukaneza sutashwiki. Karere ko mwamvuna ngo mwagize ikigo ry'ingu. Ko twagukubita se wambe siri. Imbesire ni Akuje buri ko nkubitira ikibuno amafaranga yanyu nababwiye ko zayaba kuwa gatandatu. Ngenda ndabibwira boss ubu. Ubwaje mushyiramo ni mwepe. Umuye twara kubyaye. Oya hano sege. Aya abo bwaje mukora ibintu gake gake. Bwaje amafaranga yanyu simwangurishije telefone. Simwagurishije telefone. Sinababwiye ko zayaba kuwa gatandatu. Waraduha. Ese kuwa gatandatu hageze. Hageze tiko kangahe? Tiko kangahe no musi. Tiko gatandatu. Nose nyine mwakanga giko zayaba kuwa mbere. Twavuga ntabwo ntabwo nabyemereka. Twebwe dushaka amafaranga yacu batubwiye ko gatandatu none hageze. Duha amafaranga yacu. Nyenda bizi kuwa gatandatu ko namukubishyura. Ako se kuwa gatandatu ko bahageze mwakihanganya kareka undi munsi. Ata baheza amafaranga. Kijipeti kuba turi kucyoroheza. 2020 Katubanza tugikubita. 2020 se arabitora niba ari 2020 gusa bizana. Oya je nta kintu njya kuvugana nawe. Kabasi mundeke je kuyashaka uno munsi. Nyine no munsi tuvuga kuyashaka uno. Semwa ngapari. Ngapurama. Ate bosi. Kuva tuvugane rero wagipetiwe. Biragera saa 8 tutarabona amafaranga yacu. Turaza kukwica tukugurisha impyiko. Biragera saa 8 tutarabona amafaranga yacu. Turakwica tukugurisha impyiko. Impyiko zose. Ntabwo ducika ho. Mwambabariye kuvuna ngamba saa 8 ndaza kuyaba. Saa 8. Saa 8 Sangahe? Sangahe? Saa 10. Kubye sangahe? Saa 8. Saa 8 zagize. Chagasi. Saa 8:59 n'amasegonda 59 n'amatesi 59 mabonye amafaranga yanjye. Bene biki? Uri kubona iki? Binyabwoya. Bizanye binyabwoya. Urimo satani. Cyane wagiye kuvanga. Saa 8 n'amasegonda 59 n'amatesi 59 n'iminota 59. Saa 8 zigize. Zuzuye. Amafaranga yanjye si 2020 ndabana bibahaye. Kidaje peto ariko amafaranga yacu tugomba kuyabona. Narakubwiye kugenda no mu bukingirizo bwa buri kanya. Abantu ndimo madende baramfasha barankubita. Iyo bishyura. Kandi kubishyura iki se wone tujye sohoka mu rugo rero abihishe maze icyumwe no sohoka ajya kuri botike. None tumye mpura nabo. Madeni yawe azajya bapurana barankubita. Ibintu byanjye so wabiza. Ibintu byanjye. Didanse zawe nazizanye. Didanse zawe nazizanye. Ako mbere yuko nsigo. Betingize n'Imana ubwiye gukubita bakanakwiba. Boss, Betina. Boss tuzanye bakanukanya nagareka nkugukure mu nkakwereka. Rabantu meze yanzo kwa nyemere. Rabantu meze primus nakwemereye kujya mu kwezi no Didanse zawe. Eri sabaga yanjye bigiye. Tuzapost tumushe. Wari umbanyira kuntu wambwiye, so wambwiye ngo je kuzana tuntu kwa gazungu. Ko neza uramemba yanzo primus. Niyo nshaka fazu yinyibereka ako se tuziranye mu gikoni genda wewe uyinzanire urasubira yo ufata iri ari mebye wewe urazanira imwe nimwe nawe indi yimwe indi uraza kwimwa ku mugoro la boss ngo muzanire primus noneho nje ngwiki Ndela ngwikira ngaraza guresha nimugoroba nazigurira akubari no kubikora cyane boss uri kumutwara icyo mukobwa nta kibazo nawe ntabwo urayibona zishatu za nimugoroba nawe zigurira
turashaka amafaranga na kintu na kimwe mbonye kujya kubigera ko twabwiye saa 8 ubu zirageze kandi saa 7 n'igice ntago saa 7 n'igice no saa 7:58 no turumva nyine utamunani nakana marisa ngana ni saa 7:58 haraburi no TV nakitoze amafaranga ndetse njabona Kwanza zega niri kukora. Yera tuzapeza amafaranga nta kintu tubwira rero turakesho je prana nawe kwa English ntabwo nababeshi sibyo amafaranga yanyu cyo kuvuga ko nayabonye amafaranga yanyu nayabuze ariko bere kutupange dira reka baheze telefone ya njye kwiba phone ya boss wanje none nyibahereze mujye kwigurishiriza kubikora bivugwa oya nimuzajye ikindi mu mbaga utarabirangiza nyine reka baze bahitishe Wegera vuba. Ngiye Nuza genda. none ngiye kwiba phone ya boss ninyibahereza nimuzagira amandi mafaranga mu mbaze wowe genda uzane phone ya muzayikurire neza Mayo. A few moments later. Shakura gapusima. iyi phone ni ya boss bahaye nimuzongera kugaruka ahubwo muza kunyishyuza akira tuzayo nimuzongera kugaruka ngamuje Kuri mu passport. Kuri mu passport. yavuye cyari nakashyasha kamugende Bese. yego boss Nagomba na telefone yaje. Mwe muri kujya ko muri kugenda shapiti. kujya hehe boss ngabara Genda aje. wowe uca hehe Amaze nje kunyara. boss ni ingaba ubwo twaje kumusura mwe mwaje kumusura Nyine mesi ngiye cyangwa kukubaza na telefone yanjye ubonye nkana next ku muriro. telefone nayo napasha da Mesi wongeye kunyiba telefone ya kabiri bro. ntabwo nakujya gukwiba ariko aba babiri nibo bayitwaye ikibazo dufite rero twege n'ubujura bukabije wowe ntande ko nakubajije ku giti cyawe mudugu nje nta giti ngiye cyeke mukeneye kumbwira ku mashami aho umuntu n'umugabo muganira ruzera nakubwiye ngo ikibazo ufite ni ikiye ku giti cyawe sinakubwiye igiti batera reka nanjye mudugu nibyo ni kukubwira nta giti nanjye ngira Igisambo ni nde mudugu? kandi igisambo ari wowe Ako mudugu ni ndakubwiye ko ndi igisambo. barinde babimbwira gute se kandi byigaragaza reba nk'iyo sura yawe naho utandukanye n'ibisambo ahubwo uri umutoze w'isambo bakwibye